bengifisa nyani inhliziyo kancane beyifisa ukubuyela emuva. Because inyama yinyama bazalwane, njoba iBhayibheli lisho ukuthi inyama ifuna okwayo, umoya ufuna okwayo. So na inyama ihalela ama vacation lawa ihalela all those things. So like the spirit and the flesh zihlala zilwa nje. Kukhona umuntu olungile isidalo nje ulungile vele ngokwemvelo. By nature, yes, elimini lakhe akunanhlamba nje right. But akusho ukuthi lo muntu makayoshona uyoyeza ezulwini. Abafundisi hey ayikhona. Now these days I don't know. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. The reason simbingelele umoya ongcwele ukuthi kuyenzeka ngabe bikho kuhlale khona nje phakathi kwethu kumrecognizer. Sashiwa naye ukhona umoya ongcwele ophila phakathi kwethu nokumnikeza ipermission ngoba akenzi uNkulunkulu. Akenzi nje umathanda, sinikezwe thina ilungelo lokuthi masingamfuna simfune, masimthanda siyamthanda, masivuma ukuthi asisebenzise uyavuma nasisebenzise. So nje siyamrecognize, siyavuma ke thina ukuthi makasisebenzise aqhubeke enze umsebenzi wakhe. That's why sihlala sithi siyabonga ipresence yakhe, sithi siyambulisa, suke sithi makathatha indawo yakhe. Ngiphinde ke futhi ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona imessage yeKota2 Media. Siyabonga nje ungasashintshi ungayindawo namhlanje sokhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye la 100% gospel nje. Ivangeli lithi uJesu Kristu inkosi. Nginibonge bazalwane, niya subscribe niyakhulisa umsebenzi, niyanikela kunama channel members esanibonga. Kuningi nje nikwenzayo, ni commenta kahle na like futhi siyashare nje ukuthi nabanye abazalwane futhi bawezwe lama messages. Sanibonga kakhulu abanye nangemkhuleko yenu. Siyabonga. Inkosi iyanazi nonke one by one konke okuhle nikwenzayo. So nje siyabonga ngakho konke. Ayiqhubeke futhi inkosi nisebenzise. Angedwa today ubuyile futhi usiswethu sesike sambona ke futhi nje siyamthanda ngendlela esimangaliso. Ufakazi bakhe buhle kakhulu. Soqhubeka nje la agcine khona ke futhi siqhubeka nje sephambili. But before ake simamkele uSisumpume Mahlangu. Amen. Yebo. Siyabonga babushabangu. Yes. Ngiyabonga ukamkeliwa. Njoba babushabangu sekashilo yimfuthi uNompumelelo Mahlangu. Yebo. Ngizochubeka ngobufakazi bami. Yes. Ngizochubeka la ngagcina khona. Yebo. Okay. Singene vele nje endabeni. Singasamosha isikhathi. Yebo. Siyabonga nje ipresence yakho nawe ukuthi ufike. Like uthatha uphela usuka kude mawuza la. Nje leyo zili esakalelo yokuthi yazi ngiyafuna ukuyenza lento ngisebenzele umbuso kaNkulunkulu. Siyayibonga kakhulu. Ayiqhubeke inkosi lokho ikusebenzisa. Kulungile. Okay, yes. Angiqhubeke ke okay, last year 2024 mase ngiyekile ke umsebenzi sengisekhaya. uNkulunkulu uyaqala ke manje uyangifundisa izinto njengoba bangishilo last time ukuthi wangiyekisa wangiyekisa lokho naloko. Bese this one day ngiyakhuleka ngiku fasting ngiyamcela uNkulunkulu ngithi Nkosi ngicela ungikhombise okunye ekumele ngikulungise. Ngicela ungikhombise anything nje ezongifaka esihogweni ngilungise nje kusesenesikhathi. Angikhombeke uNkulunkulu ngoba uthembekile yena uNkulunkulu olalelayo futhi ophendulayo. Asho ke athi you remember iEskom le nisebenzisayo akusiyo right and niyayitshontsha ngamanye amagama. Yes, and vele it's like that. Bese sineminyaka sisebenzisa iEskom eBridgewe. And boku ex-husband wayenza waba ne connection yomuntu wamlungu wayenza vele ukuthi ingadonsi kakhulu igezi. Okay.
So hayi njoba sesihlukene nje hayi nami ngiyaqhubeka ngiyisebenzisa ngibona inkinga hayi ke uNkulunkulu wangikhumbuza yona wathi uyakhumbula Eskom ayisi right. Then vele ngathi Nkosi yami umsebenzi ongaka kuyofuneka malini ukulungisa lokho. Ngamcela kodwa uNkulunkulu ngathi Nkosi ngicela ungiphe the means to ukulungisa ungenzele nje umuso kube nemali yokulungisa because ngafonela few electricians bangitshela ngemali ephezulu ngathi hayi ake ngilinde nyana ngilinde uNkulunkulu angihlanganisele yona. Amuhle njalo azange kundlule inyanga ezingaki wayenza. Okay. No kwafika omunye kuba abobaba ba2 nje abobaba nje bangicharge encane imali bazalwane beyincane kakhulu boku 300 rand just ukulungisa just ukurewire the whole thing. Wow. And umsebenzi omkhulu but bangiyenzela nge300 so ngabona ukuthi uNkulunkulu la isandla saNkulunkulu lesi ngabonga ke bangiyenzela futhi nabo labo baba bathi hayi uzozisola bathi uzozisola igezi yadura ungayenzi and yabona nje lo muntu owayenza la vele professional nabantu beEskom angeke nje baze babone noma bafikile la. I'm like yazini khona obonayo obone kusithekeni lapha abantu bangaboni khona ngathi hayi no ngiyaqhubeka vele ngama and baqhubeka bayenza ke lento. So like being spend maybe 300 rand a month for e-gas. Oh yeah. But manje it's about 800 to 900. It's 3 times the amount layer. But ngizowenza njani? Into right kumele ngiyenze. Yes. Okay, okunye futhi uNkulunkulu angikhomba kona wangikhomba ama couch. Ngathenga ama couch besinama couch esiwasebenzisayo. Ngabona ngathi wamadalanyana ngathenga amanye. So la amadala ngawabeka emakamereni nje. So wangikhomba nawo athi na ama couch la uyakhumbula umama so wacela wena zange umnike nogokwami wangicela naye ngathi hayi gogo ngizokunika ngisawasebenzisa manje ene lapho babshaba ngiyangwasebenzisa ahleli nje ahlele elinye likhona ekamereni lami elinye likwenye iroom elinye likuma backrooms nje awasebenzi naleli even elisekamereni lami even abantwana mabeze ekamereni abahlali kulo bahlala embedeni wami so lihleli nje alinamsebenzi yes. So uNkulunkulu wathi ngikhumbuza neverse elithi uma una 2 jackets nikezo unganayo 1. Oh yeah. Yebo. So ngakhumbula ukuthi hayi inovele umama lo kade akade abantwana uanti wangicela ngamfonela immediately ngathi yo anti usafuna isofa wayefuna leli lihamba ngawani ngambuza ngathi usalifuna isofa athi yes ngisalifuna lisesekhona ngathi yebo ayisa organizer walithatha ngafonela nogogo ngathi gogo masofa usafuna ngathi yebo ngiyafuna mntanami naye sa organizer wawathatha bajabula kakhulu mina kimahleli kuphela but now kiwo ayasebenza bayawasebenzisa day in day out so yes ngiyabonga uNkulunkulu for that. And also the other day lokho akwenzeki ngelanga eli1 kunamalanga nje ayandlula so ngelinye ilanga futhi ngiyakhuleka ngithi Nkosi ngicela ungikhombe okunye nje okusele ngihlele ebedroom yami ngihleli phezulu kombhedo ungikhomba le comfort engihleli phezulu kwayo ngihleli la embedeni uthi you remember zange wayibhadali home choice hayibo yes yonke yathi gum and makathi khuluma nge-home choice kanje sekuvela nezinye nama loans ngathatha like previously kwi-episode ya previous ngasho ukuthi khona inkoloto engazibalekela I think ngakumenshina kancane but azange ngene kiko deep so i-home choice was one of those business ningi kunabo capfeni kunama personal loans kunani kukuningi nje manje nakangitshela nge-home choice sekubuya konke ngithi yo mosinani ngayithatha ene benginaleli demon lokuthi into ngiyithatha vele ngazi ukuthi angiyoyibhadala thatha i-loan ngazi ukuthi akuna payment yebo ngizoyibalekela vele ene nginomkhubo omubi ukuthi
emsebenzini wethu like bayakuthatha bakuse kwamanye ama branches. So kule branch engisebenza kuyo batshele ngithi hayi guys nibhatala ama loan nina hayi ngeke yekani lezinto abaconvincekayo baconvinceke bayeke nabo bangise mhlambe kwenye branch nangifika lapho hayi mhlambe ngijwayelane nabantu balapho batshela hayi you still paying for ama loans wenu yekani but kanjani ngoba bayafona labantu bayahlupha befuna imali yabo hayi ushintshane number hayi asingapha abantu abathipha wrong vele yeah hayi bayaconvince kanjalo ngithi hayi nina ibile you know better you know musisebenza ngazo lezi zinto ukuthi hayi it's not a big deal bathene vele ithi yekani lezi zinto enjoy umholo wenu bonke hayi baye abaningi bayekile about 3 branches abantu bakhona ngihambe ngitshala lo moya omubi and most of them bayenzile and abanye ke mina at least nginayo indlu ayibhadalwa nje indlu ayigolodi nginemoto yes so omunye ethola ukuthi ngimtshela njalo akanazo lezi zinto mhlawumbe in future uzoba nesidingo so kuthenga imoto bese bamdecline bathi hayi credit record yakhe so but uNkulunkulu angithethelele nalapho nabo babazoyibona le video abalungise nabo indlela zabo nawe wawungazi nami ngangazi nabo angamelanga bakubamele yes hayi repent ngacela intethe because iningi babushabangu imali yakho iningi yo masihlangene bengisasicalculate you it's a lot yeah but ngayicela intethelelo and also angikhumbuza ngelinye ilanga ke ngingenile futhi ifasting yamalangana ngeday 1 ekseni mangithandaze futhi angathazanga ngamcela ukuthi angikhombise wamane wangivezela wangitshela wathi uItu wangikhumbuza nale yanto eyenzeka I think it was 2018 I think it was before COVID angisakhumbuli kahle sisebenza sonke manje lo sisilona uyimanager la ngisebenza khona yep so ahambe nomunye ugirl uyi-assistant manager bahambe baye Joburg baDodge baye Joburg Dragon City bayothenga ama weave okay so ngisale mina ngiyi second in charge makuhamba imanager kwahamba ne-assistant manager ngikose kusale mina and ngibone yonke into ukuthi ihamba kahle ngiphatheke kabi ngithi laba bahambile and badochile bashiya mina la and futhi ngibe nomoya wejealousy ukuthi why angathathanga mina why angahambanga nami why angishiya ayi vele kanti ngalelo viki kuzoza umanager umkhulu vele wafika ke usually mabazile bayasitshela siba ne one on one session like basibuza ukuthi niphatheke kanjani yini into esingayenza to improve yebo so ngisho ngithi mina ngiphatheki kahle umanager no assistant manager bahamba bayangishiya ngingedwa ngibheka ibranch ngiyi-1 yo kanti lo manager lo omkhulu akazwani kahle nalo branch manager kanti ngimuphe vele yo ngoba yinto enkulu lo munye azange angene enkingeni kakhulu that is why uNkulunkulu makangitshela wathi ask for forgiveness from Itumeleng because wawona yena kakhulu because uye wangena enkingeni ngiyacabanga kwaba nama ma hearing I'm not sure I don't remember kahle but kwaba yinto enkulu vele wacishe walahlekelwa umsebenzi so ngathi Nkosi yami ngiyomcala ngithini uItu phela abazi ukuthi ngaba bhayisa ngacela ngathi Nkosi ngicela ungithethelele ngiyazi ngonile lapho bengamelanga ngicela ungithethelele yebo wathi yebo ngiyakuthethelela mara nangi umuntu umile ucela forgiveness kuye mfonele kusekuseni vele ngithi okay ngizamfonela lokho hayi kungavumi ngithi ngothini ungithatha kanjani hayi but ke ngabo 6 ngithi ngizomfonela ngabo 6 sekasekhaya
ngahleli phansi relaxila ngicele before ngimfonele ngicele ngithi inkosi ngicela uyithambise inhliziyo yakhe angixolele vele nangempela mangimfonela hayi kwabalula nje ngamchazela yonke into wathi it's fine into edala kanje ngaba emotional ngagcina sengikhala vele ngaxolisa wangixolela ayandlula kanjalo lo yamtholo wasuka emahlombe ngafonela nalomunye lo ngathi le assistant manager ngathi uyakhumbula kwenzeka sona so enenina nanicabanga ukuthi umuntu lo owanibhayisa no it wasn't this person but kuyimi so ngiyaxolisa for that ayathi into edala kanje ayisicole ngiyaxolela mina ngabonga vela hayi impilo yaqhubeka then another day lapha endlini sifake alarm system so this alarm system isebenzisa ibattery mangaba kungana gesi so sai lo muntu wangifakela yona wayifaka kahle nje the only thing wanginikeza ibattery eljontjiwe wangithengisela ibattery eljontjiwe wathi yabona leli battery leli liyadura leli mawulithenga straight mina ngizokuthengisela lona nge600 I don't remember wathi boma 3000 wathi malini ngisakhumbula iprice wathi mina ngizokunika nge600 hayi ngalithenga ke le battery ngenkathi zama load shedding vele igesi mates mayihamba libambe le battery uNkulunkulu wangikhombisa lona wathi ne battery leli alisi right yo hayi ngankosi ukuthi ngilahle Awuzange uzolithengise futhi no alithengisi yalahle azange khona kulishisa because bengisakuthi maybe za explode kune toilet ngaphandle yomgodi ngalifaka ngaphakathi kwe toilet yomgodi then ngaye garage sengine stress nyani ukuthi yo manje ngikwenza njani yo kumele ngihlanganise imali yokuthenga ibattery ngaye garage ngifike egarage yami kunezinto eziningi kugcwele nje mangithi ngibona ibattery ngithi yo ngiyalithatha le battery so I think kwakuyi battery le gate motor so la kudala salikhipha sa replace so ngithi maybe lizasebenza ngalifaka hawu bafisha bangilibamba ngathi lishasha uNkulunkulu lirenewile because liba ngathi vele ene ngikhumula shortly after that ngicela ukulichinja gesi ngathi yahamba isikhathi eside wama 6 to 8 hours I don't remember yahamba isikhathi eside yabamba vele yaze yabuya igesi ngabona ukuthi hayi la nakhona uNkulunkulu straight yavala la kuvuleke khona then enye eyenzeke now recently I think 3 weeks back igriller sasinenye igriller ungikhumbuze yona futhi wathi igriller leya nayo azange nayithenga kahle kusho ukuthi I think 8 years back ubaba kami asahlala endlini sese together mase ngikhumula kahle vele kwaza umunye ubhuti aphethe ama appliances so ubaba kami wathenga leyo griller wathenga ngegedlela he said vele zi ready zindle eze Russell Hobbs hayi manje mase angitshela uNkulunkulu ukuthi hey negrill ngiyakhumbula lelo langa exactly the way lingakhona bebase dining room nangise kitchen ngipheka so I remember ukuthi vele bakhuluma ba exchange imali and la ma appliances biwangasise emaboxini vele to show ukuthi naye mhlambe this guy utshontshile lapha asebenza khona wherever weza wazosithengisela then ngakhumbula ukuthi yes vele uqinisile uNkulunkulu vele ayikho right then yo bengithanda leyo griller because ama sandwich for esikoleni abantwana bayenzela ngayo le griller le ngithi yo ngosambele ngibe ne stress ngithi ngithi but angina choice kanti ke kwezo abanye abazalwane bazokhuleka kami mabafika omunye lo mzalwane uyangibuza ukuthi makakhuleka so kuba ngathi there's something that belongs to the devil that is in the house eyenza uSathana abe neaccess yokungena so angibuza ukuthi akunanto anything nje onayo la engasi right ngithi hayi mina konke ngashisa ama weave ngashisa ayikho nje into belonga ku devil ekhona la endlini hayi athi okay ayisichubeke esikhuleke then
le grilla le ngithi mosinayo into le ngikhohliwe ukuthi ikhona. That is why ngizongena kancane endabeni yaka like angithi maybe masithandaza silale ebusuku siyamcela uNkulunkulu ukuthi abiyele amakhaya wethu, abiyele ngomlilo. Then ayabiyela uNkulunkulu ngoba uthembekile yena. Yes. Abiyele vele sibe protected. Then uSathane uzoya kuyathi hayi uNkulunkulu phela lapha ya ubuyele wena nibaphethe iproduct yami, baphethe item yami, une property yami lapha ya. Vula then ngikhona ungena ngiyothatha leyo property le, ngithathe leyo item le that belongs to me. Base eza akasathathi sekayangena uyazenzela. Yingakho bengiba nama attacks angaka bekazingene uSathane angihama yenze the way bengafuna ukwenza ngakhona, njengoba ngasho ku the previous episode ukuthi nje bekudlula 2 days 3 days so after that ever since even since the last episode Smizela azange saphinde, not even once zanga saphinde azongi-attack. Nabathakathi bebanandi ngibabona bangena endlini benza izinto, but ever since I've never not even once. Siyambonga uNkulunkulu for that. Jesu inkosi, siyabonga impela. And then also but after okay, ama-attacks lawo ukuthi angihama yenze konke uSathane azange saba khona, but weza ngenye indlela. uSathane nama-tactics amaningi, weza ngenye indlela ke manje ngizongena kiyo shortly. Okay. Ngiqedelele kunencwadi laphaya kuJoshua 7 ikhuluma ngabantwana baka-Israel. I think ba conquer Jericho. Okay. Then uNkulunkulu wathi mabayolwa ne-AI, ngazi AI or yini indawo leyo yathi AI. Okay. Yes, then bekumele bayolwa nale AI le. Hayi uJoshua wathumela men ukuthi bayo scout the place ukuthi kunabantu abayingakanani, kumele sithumele abayingaki. Hayi labo babuya bathi there's about 2,000, we need about 2,000 or 3,000 warriors ukuthi baye ngale. Asidinga abantu abaningi. Joshua athi okay, wathumela 3,000 ngiyacabanga. Thumela 3,000. Nabafika lapha bafika banqotshwa labo bakwa-Israel. Banqotshwa kanje is because okay, uJoshua manje nasebabuya empini se wadabula izingubo zakhe wagcobisa idust like azilile inhliziyo yakhe ibhlungu, he fell face down akhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu athi hayi Joshua phakama lapho kuyini ngawe. The reason why ningcotshiwe because uJoshua bekathi Lord usijampiseleni kuJordan, ngabe waseka on the other side of Jordan khona manje sesingcotshiwe siyohlekwa izitha zethu. uNkulunkulu wathi I reason why mina ngisusile isandla sami kini is because khona omunye wenu othathe ama-items engitheni ngingawathathi le eJericho. Oh yeah. Hi, then washo uNkulunkulu wathi tomorrow morning wabize wonke ama-Israelites, bize tribe ngama-tribe, then ngizomkhipha khona lapho umuntu. Vele ama-tribe weza kwaqala tribe of Judah. Then bathi ngama-clan ke. Kweza i-clan ke ngisazi ukuthi yini leyo clan leyo. Kweza lo mndeni loyo uAkhan baba wakhona. uJoshua wathi wenzeni Akhan? Washo wathi hayi mina ngabona robe, ngabona silver negolide ngazikhanuka ngazithatha. Ngazigubhela etentini lami ngaphansi. Joshua wathi vele nje ngoba bokumthetho ukuthi umuntu owenze njalo fanele abulawe. Bamshisa yena nomndeni wakhe wonke babavalela ngamatshe. Yes. So the reason why ngikhuluma le story lesi abazalwane bazasifundela sona ngoJoshua 7. The reason why ngikhuluma ngaso is because the hand of the Lord besingasekho
ebantwaneni baka-Israel. That's why bafike banqotshwa le. So same thing happened ukuthi uNkulunkulu makangekho kuwo devil uzozenzela ke kuwe. So that is why bekwenzeka ama-attacks kanjalo empilweni yami, because bekasusile yena isandla sami, because ngiyiphethe i-item etshontshiwe engase right. Amen. Amen. Very powerful. Amen. And anguhle kanjalo uNkulunkulu after the griller ngicede ukuyidestroya. I think it was Thursday or Friday. Bandlula Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Guess what? Bese gating bekune take a lot truck izo deliver a new griller, and leya manje ke is more powerful than leya ifaka izinto eziningi nje fast. Ngiyayithanda. So uNkulunkulu nalapho wenza nje izinto ziyenzeke. So ngiyabonga for that. uNkulunkulu uyimanga because abantwana bebawari but yo mama sokwenze njani. Hayi but now ke wow, sayibonga Nkosi. Siyabonga. Buhle lobufakazi. Uma uyidela uyinikela konke, like ubeka konke kuye. Uyakubonisa susa lokhu bese ngakushiyi kanjalo. That's what you say. Replace futhi replace ngokumo powerful. Amen. Ay cha bakithi. Siyabonga. Okay. Then enye lento bengithi ngizoyisho ukuthi uDevil azange aseza ngale strategy lesa sokungihambise eza ngenye indlela, weza ngama temptations ke manje after the previous episode. Ngasho ngathi uzongi-attack vele but azange sangihama, weza ngenye indlela ngama temptations. Kwafona i-ex-boyfriend le ngangikhulume ngayo last time. Yayina about 14 months singakhulumi nje. Wafona ke. How ngeza la kuyi-Saturday, then Monday, Sunday, Monday, Tuesday we are phone. Hayi mina ngikukhumbulile. What ini ngicela sibuyelane. Hey mina ngiyakukhumbula. Hey usho zonke lezi zinto. And usathane manje yena usazitshela ukuthi ngiseseyilo yamuntu loyo. This guy uyamhlamba umhlebelo athi amtshele nalokho. So umtshela ukuthi udingani ngikwenzeleni bokuwamagama athanda ukwasho yena nakawasho ngijabula vele. Nakangibuza lokho. So uyangibuza na this time uthi udingani ngikwenzeleni, ngathi right angidingi next. Ngeke ngikhona ukubuyelana nawe mina le ndlela engiyithathile vele nje. kaNkulunkulu straight. Athi musibovela umzalwane wena, ngithi bengumzalwane but ongazazi ukuthi uyashisa noma uyabantu. Manje ngiyayazi indawo yami. Ngifocus on the Lord kuphela. Hayi okay fine. Kundlule hayi sicede ke conversation. I think a week after kufona ex-husband. Hayi mina ngiyakhumbula. Hayibo. Sabeza balandelana. It's hayi Devil. Mawuchitha lo uletha. Hayi Devil ngiyakubona. My God. Yeah. Because well angeke kube inkinga mangingabuyelana naye, because neBhayibheli liyavuma ukuthi mangabe nidivorceile if uzobuyelana naye lo muntu it's okay. But ke usathana uyazi unamaplan wakhe. Ngiyothi mase ngibuyelile ngaphakathi angilimaze this guy ngiwe nasekukholweni, mhlambe achitha achubeka achithe, bese ngifuna ukuzibonakalisa ke ukuthi hayi aningazi mina phela mina ngafaka iweaving izilungise ngibe muhle yabo. So ngathi no Devil, not this time. Ngamtshela naye ngathi angeke ngikhone. Vele ngitshela ama reasons engimtshela wona. Okay. Hi also kule ex-boyfriend bengifisa nyani inhliziyo kancane beyifisa ukubuyela emuva. Because inyama yinyama bazalwane, njoba iBhayibheli lisho ukuthi inyama ifuna okwayo, umoya ufuna okwayo. So na inyama ihalela ama vacation lawa ihalela all those things. So like the spirit and the flesh zihlala zilwa nje. But ngathi angeke ngibuyele back. I remember again incwadi ye Numbers, Numeri. Lapho ikhuluma abantwana bakaIsrael sebaphumile eEgypt
ba in the wilderness sebaya complaina now ba complainela uMoses ukuthi yeah usikhiphe eGibhithe khona manje sidli imana day in day out sesidiniwe ile mana thina yabo yebo and ngayithatha nami because uma usezonweni kuba use Egypt kubona yes ngifanisa kanjalo yes kunjalo futhi yeah so uNkulunkulu waba khiphe eEgypt sebafuna ukubuyela emuva bathina sikhumbula ama cucumber ama onions ma what manyama zase Egypt so nami ngathi Sathana ngeke ngibuyele emuva uNkulunkulu sekangirescue kahle in right standing with God bese ngibuyele ngiye emuva le eEgypt la ngangicilazwe khona isono I'm never going back so hayi ngicomfortable kahle la in the wilderness ngiphokophela ukuye eCanaan kulapho ngifisa ukuya khona so if kuthiwa mangidla imani every day I will eat it yebo so yes and another thing abazalwane kunenye into bayayikhohlwa ukuthi sicabanga ukuthi mangabe mhlambe si data nje sijola if umuntu uyi1 kuba nalento lo Sathane uyakukhohlisa kutshela ukuthi hayi you're not doing a wrong thing because uyi1 yes kani wrong it's fornication and shatang so akumelanga and most people think it's right and then ngoba abantu abaningi bayayisenza lesono bacabanga ukuthi uNkulunkulu uzothi ay because sebabaningi abasenzayo I think bayekele it's fine so understand thing understand ukuthi hayi sebabaningi kanti uNkulunkulu is not a respecter of men uNkulunkulu uNkulunkulu unguNkulunkulu if into uyibhalile ezwini lakhe njengoba asho ukuthi heavens and earth will pass away but my words will never pass if ushile la encwadini ukuthi ukwenza kanje yisono vele kuyoze koze kubuya yena yes kuloko kunjalo yebo so even angeke athi because ngiyoluza abantu abaningi mhlambe ngerapture ngizothatha few people no nangi ngomhla kaNoah wa save only 8 people 8 people phela the rest waba destroy inamandla leyo sho yebo so singabe ukuthi hayi ngoba everyone is doing it then uNkulunkulu uza understand bese angasayenzi ukuthi ibe isono no yes okay and then also ukushiya kwami umsebenzi njengoba ngasho last time ukuthi abantu like bengazi ukuthi ngibachazele ngithini most of them bengithi hayi ngikhathele ngiyeke umsebenzi because ngikhathele because bangakholwa ngithi ngizitshela ukuthi angeke ba understand but ke nabazalwane kunabanye abazalwane abakakhulu spiritually like they question hayi kanjani uNkulunkulu unabantwana abayi3 uyobondla kanjani he bazalwane uPeter noAndrew nakabathola lapha in the Sea of Galilee uJesus akaqala iministry yakhe yes bebenzani abazalwane bayayazi futhi nayo lento le ukuthi na ungababuza ukuthi babe yenzani uPeter noAndrew babedoba umsebenzi umsebenzi wabo lo olethe isinkwe etafuleni yebo they know those verses but namhlanje sebayabuza ukuthi kanjani uNkulunkulu akwekisa umsebenzi so ngiyasho ngiyanikhumbuza abazalwane uPeter and Paul and Andrew bebalapho badoba benza umsebenzi uNkulunkulu uJesus wabayekisa wathi follow me bayeka whatever it is bayenzayo bamlandela bahamba futhi bahlangana no the sons of Zebedee konje ba James no John yebo bahlangana nabo badoba nobababo nabanye abasebenzi lapha athi follow me bashiya ubababo lapho nabasebenzi balandela uJesus so mina ngibani ke namhlanje ngizothi hayi inkosi maybe the cost of living is too high nomntwana ose private school ngiyomenza kanjani kani ngibani lo uNkulunkulu lo esimkhonzayo akusuye lo
igolide nesiliva elibelonga kuyi hey bazalwane akusiwe lo wavula i-Red Sea uye hayi bazalwane akakashintshi futhi lezo simangali lo owathumela amagwababa to Elijah was a prophet yes Elijah ku Elijah kuthi ayomnika ukudla beku sesewuye same God angeke azangiyekelele bazalwane kukumanje nje ngiphila ngathi nje yazini ngiyasebenza ngiphila anginankinga mina anginankinga and manje yabonakala nje ugqoke kahle awubonisa inkinga nje yes hey nje yazi nayi mina lo nkulunkulu wami bazalwane hayi wenza yonke into nje mhlambe ngabe ngikhuluphele ke nibone kahle but because I'm fasting you can't be ube mzalwane unandu fast bese mina vele ifasting umzimba wami uyazonda mangifasta whether 3 days whether ngiyehla so ngabe nje nibona ngami ngistufutufu because hey hayi uNkulunkulu uyanginakekela amen provide sabonga bakithi and then also kunencwadi lapha ya Matthew 19 verse 16 okay le ncwadi because of isikhathi ezinye incwadi angeke sizifunde babshaba ngizoziquote kuphela okay incwadi le ikhuluma nge young rich ruler lo baba lo wayenemali uyabuza kuJesus uthi Jesus for ukuthi umuntu azuzu athole the eternal life yes ukuphila okunaphakathi kumele enzeni Jesus uthi ungatshontshi ungabulali uyazibala uthi hayi ngathi ngiyam-imagine nje athi hayi sengikwenze konke lokho angikwenzi vele ngawulandela yebo ngagcina the way angakhona ama-commandments Jesus athi okay then thengisa-ke nempahla zakho uwabela bampofu ngiyam-imagine sekashintsha ubuso athi kanjani manje if bekuyinkathi zamanje maybe kanemoto nama-townhouse maybe because bathi beka-rich vele anemfuyo anakukonke so sekayacanga ukuthi kumele ngilahle ngithengise zonke lezi zinto athi no thank you wajika zange amlandele so bazalwane also mawehla same book mawehla lekubo 27 le ngizocela sifunde okay Matthew 27 so after the rich man sekajikile athi hayi mina no ngiyabonga then uJesus uyabachazela about ukuthi the needle and the camel ukuthi bachazela leso story ukuthi hey kuyoba nzima for umuntu onemali ukuthi angene embusweni wezulu yes so uPeter lapha ku27 ithi then Peter responded to him, see, we have left everything and followed you, so what will there be for us? Yambuza ukuthi manje njoba thina siyekileke besidoba and uPeter iyasivezela ukuthi waye nomamezala so it shows ukuthi wayeshadile and then waye nabantwana probably so wayeka konke for Jesus so uyasho ukuthi manje Jesus thina siyekile konke ke sakulandela yebo yini what is there for us what will there be for us hey ngizondlula u28 ngizomjumpa ngiye ku29 okay Jesus uyamphendula uthi and everyone who has left houses brothers sisters mothers father children fields any version ithi jobs because of my name okay and everyone who has left houses brothers sisters father mother children fields because of my name will receive 100 times more and will inherit the eternal life ne and then lapha ithi but many who are first will be last and last first yes so iyangikhuthaza nali ivesi elingikhuthazayo ke bazalwane because njengoba ngiyeke umsebenzi angiziyekelelanga ngiyeke because of Christ and uyangithembisa la uthi for those who left things because of me
they will inherit 100 times more. Yebo. Bazalwane ngiloko ngihlaleke ke ngithi hayi nginabantwana ke mina nginendleko kumele ngibhadale ngenze ngihlaleke kulomsebenzi ngiyoluza the kingdom of heaven. Yo. This eternal life. Nkosi yami, what is more valuable than that? Yini mara singathi akukho futhi okudlula that value. Bazalwane imali le ngangithola be right enough, but le ngiyohamba entradini zegolide bazalwane, gold, real gold. Maybe ke manginenhlanhla ngithole ne crown ke worth millions and millions and millions. Manje ngihlalele hayi no bazalwane, set your priorities straight ukuthi wena yebo. And also uNkulunkulu uyasithembisa lapho Jesus ku Matthew 6:26 uthi inyoni the birds of the sky. Yes. As they don't reap, they don't sow, they don't reap, but ziyaphila as next as begi anything kuma storehouses. Nazi namanje ziba. Oh nazi yacula ziheavy. So kangakanani thina esenziwe ngomfanekiso wakhe angeke asiyekelele singabantwana bakhe. Manje mina I'm here to testify ukuthi akanyekelele uNkulunkulu. We make sure ukuthi ngilala, and also uma unendlu unephahla on your head, unempahla ezigcokayo, unokudla, yini okunye? Ungathi usafunana, unakho konke basala, unakho konke. Yebo. So asingabheki kakhulu izinto zasemhlabeni bazalwane. And also ku Matthew 16:24 uJesus uthi, if anyone ngicela siye futhi nakiyo 16:24 iti, then Jesus said to his disciples, if anyone wants to follow after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. Yebo. If anyone wants to follow after me, akaforce umuntu uNkulunkulu la uJesus akathi ngilandeleni inkosi yenu ngilandeleni. No, if anyone usiphile free will ukuthi sichoose ukuthi siyamlandela onjani. Na ku Deuteronomy 19 I think, if I'm not mistaken, 19:30 uyasho ukuthi I've given you life and death. Oh yes. Yes, choose. But ngithi mina choosani ukuphila. Yebo. So nala no Revelations 3:20 I think uyasho ukuthi ngiyagogoda ozwayo makangivulele. Amen. So it shows ukuthi it's a free will. Umuntu uyazikhethela ke lapho. Yebo. Sizontshela amaqiniso bazalwane. Then umuntu is up to her or him ukuthi uyayithatha lento esishoyo, uyamamkela lo Jesu lo sikhuluma ngayo or what. Amen. Icala angeke lisaba kithi thina siundlulisile umlayezo uthi wena wenzani ngako. It's up to you. Amen. Amen. Then yaqhubeka ithi, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life because of me will find it. Bazalwane ezulwini the way kushiwa ngakhona kuhle kumnandi akunandlala akunagula. If uhlushwa nandi uphathwa inhloko la emhlabeni, if nandi uba ne cramp ezulwini, there's nothing like that. Ayikho yonke leyo. Ayikho anything nokulamba nokoma, there's nothing like that. So yes, and also lapha ku Matthew 19:27 lapha enzansi ekugcineni verse lelo lokugcina lapho athi last will be first, first will be last. Ikhulume ngiyayibona iyenzeka this thing. Babushabanga abazalwane abantu abaningi abakhule abazalwane abalincelile levangeli. Namhlanje most of them ayibonke, most of them baphumile endleleni. And then laba asebaliphethe ke lama mpela ivangeli ilezangoma lezi ebaba preachele baphenduka. And then nama ex-satanists, ex-devil worshippers, yibo abaliphethe ke kahle leli vangeli baliqinisile. Yebo. So I'm saying nami grateful ukuthi azange ngikhuleke emndeni nokhulwayo, because maybe nami bengiyoyijwayela lento ngibone ngathi hayi into zabo mama zabo into zabo baba bebaloko basifundisa nabo gogo bebaloko basinaya manje. So
manje labo abaceda ukuphenduka manje bayaliqabuka leli vangeli. Yebo. Khona omunye ubishop wethu usewalala wayethanda ukuthi bazalwane niyomangale phambili le nithole kunezangoma nithole kunani inyanga nani injalo vele because thina abazalwane mina I don't know kwenzakalani I don't know ezobe iphendukile. Yes, ezobe iphendukile. Bangaza abazalwane bacabanga ukuthi akungenisangoma uyisangoma ezulwini. Akungenisangoma ezulwini eziphendukile ex-sangomas and ex-satanists. Yes. Laba ese bayasho manje ukuthi hey ngangiyisangoma sengiphendukile manje yibo kanye esiyobathola le. Yeah. So yes, and also another thing abazalwane or abantu nje bazitshela ukuthi umuntu nje makashona uyezulwini. There is no such thing. Umuntu angayenza kahle emhlabeni angabulali angahlebi vele alandele nje ama commandments. Kukhona umuntu olungile isidalo nje ulungile vele ngokwemvelo by nature. Yes, elimini lakhe akunanhlamba nje u-right. But akusho ukuthi lo muntu makayoshona uyoyezulwini. Yebo. If angathathanga uJesu. Yebo. Jesus is the way, the truth and the life. Yes. Uyindlela uJesus. Kusho ukuthi ngingasho ukuthi uyibridge for us ukuthi sindlulele siyengale. Fanele sindlulele la kuJesus. Yes. So ungenza konke wabela abampofu wenze konke ingako ama-Muslim amaningi. Bayenza kahle bayapha labo bantu labo banenkonzo yokupha. Yeah. But bona usathane ufake this thing engqondweni zabo ukuthi njoba nenza so nizongena ezulwini because of your good works. Ayisebenzi kanjalo. If you don't have Jesus in your life, yes, good works yakho uyenzelize ke. Yo. Awuyothola reward, awuyozuza umbuso awuyikufika in heaven. Yebo. Yes. So ngifuna ukubatshela abazalwane na yazivane ngibone nje inhliziyo yami ibebhlungu ngithola mhlambe kushona umuntu. But you hey, heaven has gained a soul, or vane bathini, heaven has gained an angel. Lo muntu azange ke yena ulungile but azange amamukele uJesus. Bakithi. Kunezindlela ezithu. If akayanga heaven kusho ukuthi ukwenye indawo ke. Yebo. And nalama sonto amaningi laba nga proclaim khona uJesus. Umuntu wakhona oyoshona asonta lapho. Yeah. Obviously noma ngabe ubeka lunge njani agqoka modestly ayenza kahle yonke into enikela yenza konke but ngomhla wokugcina makayoshona uyoya esihogweni because azange amamukele uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakhe. Yebo. So qiniso bazalwane uJesu is the only way, indlela nje uye yedwa, nothing else. Uyamkhetha futhi njengoba udodo Romans 10:9 asho ukuthi if you confess with your mouth umvuma ngomlomo wakho ukuthi Jesus is Lord, Jesu uyinkosi, ukhole nangenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, then usindisiwe. Ngiyacela ukuthi umzalwane lapha khona ongakamthatha uJesu akavube ngomlomo wakho ukhulume uthi Jesus is Lord. And ngiyakholwa ngenhliziyo yami ukuthi uJesus uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. So ukusindiswa kwakho akudingi imthandazo emide fancy words. Nathi ngaloko nje iBhayibheli uRomans 10:9 usitshela ukuthi by saying that and doing that ususindisiwe. So then the other thing ukuthi mhlawumbe uthole a local church. Thole local church bakubaptize lapho because the word says mele ubaptizwe with water. Now uceda ukubhapathiswa ngamanzi, then lapha uJohn uyasho ukuthi uJohn the Baptist uyasho ukuthi mina ngiyanibaptize with water but oza emva kwami uzonibhapatisa ngomoya ongcwele nange fire, with Holy Spirit and fire. Uzonibaptize ngomoya ongcwele nomlilo. Loyo moya ongcwele loyo uyo ozokufundisa yonke into. Yingakho mina abazalana ngitshela umuntu ukuthi hey ungagcoki lokhu ungayenzi lokhu
umoya ongcwele once wathola umoya ongcwele uthole yonke into Yebo. ukufundisa konke iBhayibheli leli babashaba mina bengal understand honestly speaking ngilifunde from Genesis to Revelation but nje ngathi ngifunda incwadi ngifundela ukucetha nginga understand but Yes. once umoya ongcwele wamcela so now what I do is ngiyakhuleka Yeah. before ngifunda ngithi Nkosi ngicela umoya oyingcwele kube nguwe ongifundisayo akube nguye ongifundisayo everything angibulela izinto ezifihliwe because kunezinto ezifihliwe mayifunda so ngeke uzuzibone lezo zinto so uyakunceda umoya oyingcwele uyakufundisa izinto manje iBhayibheli ngilithanda nje futhi uOld Testament bengamthandi kokugcina but now when I read Yes. le story lezi ngiba ngathi ngilapho enhleki ngiyabona nabo David abo Moses nje Yeah. kuba ngathi ngibukela imovie I enjoy it so much Babe, who needs bakithi. Netflix marune Bible Ayi. movie ala And ama-move anokuphila ke ngoba anokuphila lawana anakuphila just nje ukuhambisa isikhathi yebo ene la ukuphila kula kuphefumulelwe le is Le inspired ncwadi by le. the Holy Spirit yebo yes yebo so also ngithi bazalwane maybe some of us we might be sibone ngathi hayi la emhlabeni kunzima asinani ungahlala ku 2 room yomkhukhu mhlambe kunogogo uhlale ku 2 room yomkhukhu unenzukulu uphila nzima yebo but kunenye incwadi ngikhohliwe ukuthi ikuphi ethi lo bonakala ngathi is the least important la emhlabeni ezulwini angazori incwadi oringizwe samelade lo bonakala ngathi u least important akabalekanga la emhlabeni ezulwini le yo if bowenza kahle lezulwini umuntu omunye omkhulu kabi yebo umkhulu kabi ezulwini yes if masithi mhlambe ipresident enemali nako konke yashona nalogogo yashona oyo okay ingisa nasencwadini yesicebi no Lazarus had nothing Yeah. emhlabeni beka Lazarus wenkosi nje aziphile isihlupheki yebo then uking isicebi lesi sinako konke sidla kahle sigcoka kahle yep but buka manje namuhla uphu Lazarus sesifubeni saka Abraham hleli kamnandi uhambeni tradens egolide probably une crown gcoke kahle irobe emhlophe maybe nje kuhle kumnandi kuyi isicebi the other side yena ungale uyasha and uyosha forever bazalwane masingayicabangisisa kahle lento le ukuthi esihogweni akusiyinto ya 100 years or 1000 years forever and ever eternity into engapheli nje ayipheli bazalwane and also mangikhuluma ngeeternity ngizocela ukwenza demonstration yana okay ngiphethe nayi intambo okay angazi ukuthi abazalwane bazoyibona lapho na it's long bazalwane it's very very long yinde le ntambo yinde nayi yeah so long and yale yinde ne yeah yale then here angazi uzobonakala uzobonakala yeah la the green part this demonstration yayenza umunye umfundisi wa overseas angisakhumbuli net ukuthi ubani okay uthi the green part asithi umuntu uphiwe i-life span ye-70 angikhulume ngama sithi mhlambe ngiphiwe i-70 years so this 70 years it's this whole green part green wonke lo mhlambe la ngenza grade 1 grade 10 grade 12 ngiyashada ngiyadivorce nje yazi ngiyaphila bese ngiyashona phelile ke ngami la emhlabeni but akapheli there's what eternal life konke lokhu kusese sisaya khona so uthi lo mfundisi thina we are focusing on the green part silandela izinto zomhlaba sibheke le green cabanga incane kanjani bazalwane encane bukani eternity billions and billions of zillion or if ikhona izillion
zillions Yo. of years. Eternity. Eternity le, there's two. There's eternity, eternal life. Phila okuphakathi usezulwini uhleli kamnandi. Then the other one is eternal death. Ufa. Yo na into engithusayo bazali mina ngisabi isibungu inyoka ngiyayibona isibungu manje makuthiwa kunempethu ezingafi nje ziyangena ziphume nje manje imagine lento ngiyathuka yo ithorture leyo ngapha uyasha imagine for thousands and thousands of years and hundreds and millions of years kani ngabe wenze kahle ngabe usezulwini hleli kamnandi kumnandi nihlala namalayoni akunanto ezokulimaza akunanto nje kumnandi peace bazalwane manje asiyekeni ukuba lukewarm si lukewarm singabazalwane sibaningi nafuthi angisi perfect angifuni nje kuzenza ngathi ngiyingcwele nami ngisese kujeni ngiyalungisa lapho yiko nginande ngikhuleka ngithi Lord show me something else engayenzi kahle ngikhona ukulungisa imagine ngabe mhlambe ngishone last month kusho ukuthi bengiyoesihogweni na igrill bengisebenzisa into etshontshiwe phela hayi so namanje if sisesekhona ezinye uNkulunkulu uzo ngoba uthembekile yena uzonanda ngikhombisa ngilahle so asiyekeni kuba lukewarm Revelations 3:16 ukuthi because you are lukewarm you are neither cold or hot cold nor hot so I mean I will spit you out into lukewarm ayisimnani mangabe into yabanda mayibandi mangabe yashisa ayishisa ingabi uzolihlanza vele uzoyikhipha so uzokulahla you will perish for being lukewarm lukewarm is umuntu o khonzayo yazi udedicated maybe something like uyiasha or uyini uyasebenza nje but Monday uphila ubuyele ezweni wenza kwakhe yaziphuzela uyathukana whatever so loyo ulukewarm uyashisa ngama Sundays but phakathi kweviki uyabanda so bazalwane nayi into ebalekile umbuso wezulu kumele siukhulekele manje sifise wona siphokophela ukuyezulwini I mina angisana interest babushabanga ngezinto zasezweni honestly speaking bengasinje mina bengithanda imali ngithanda ukwenza imali ngithanda vele but uNkulunkulu ususe that thing mina sengiyazimangalela ususe interest yezinto zezweni I have njengoba last time ngasho kancane ngamention ukuthi I have a house not le ngihlala ki ngakha enye indlu ngithi ngiyakhela ibusiness a very beautiful butterfly house yinhle ngayakha iphelile ngakha ama room ngithi ngiyowenza mini business complex kuthi ufuna uyirenta for isalon in internet cafe ngizoba rentisela yona aphelile nawo la ama room arufelwe should a few things but now I don't have interest nokuthi ngi-advertise ukuthi hey I have a house often me I don't have interest izinto zakaNkulunkulu ziyamangaza yazi ukuyekisa into ongaduyithani bengine nezil ngithanda vele iproperty bengithanda yazi noma ngenza uyazi ukuthi hayi this is into engizele emhlabeni le hayi ngihappy kanje ngihappy ngithanda that thing but now recently I don't have interest I've lost interest sengini interest yami seyishiftile ngine interest ngezinto zakaNkulunkulu leza semhlabeni ukuthi okay ngiyothengisa le ndlu yongifakela imali engaka bese ngiyenzani bazalwane ngaleyo mali le yazi into ayikhulumayo yile lapha kuMatthew 6:33 ukuthi funani eqala umbuso wezulu nokulunga kaNkulunkulu bese lithi konke koza kuni landela hayi nina nilandela kona yabona wena yangafuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga uthema usutholile utholile nokulunga kwakhe yazi awusayilandeli lezi zinto lezi ezifunwa nabezizwe bayifuna awona usayilandeli uyasho khona manje ukuthi awusena interest awusayilandeli kodwa zona ziyakulandela we call that the real prosperity gospel hayi le gospel ethi landela izinto
izinto azikulandele kodwa ungasena ndaba nazo yeyibona wena usubheke lo mbuso sowutholile uthi inhliziyo yami lapha embusweni lapha yangifuna ukwenza intando kaNkulunkulu yilokho kwenzayo yebo yo also like bengithanda nemoto lezi ezinkulu bengithanda iRanger le double cab Ranger ngithanda neRange Rover ngizikhulekela and I was reading incwadi ngithanda ukufunda incwadi so bekunenye incwadi ithi Power of the Subconscious Mind leyo ncwadi beyisho ukuthi mangabe ufuna into you must before yolala uqabange ngayo uzimagine ungaphakathi kwaleyo moto uzimagine nje not anymore nanoma ngiyibona lapha and I'm thinking ukuthi uNkulunkulu wenze ngamabomu ukuthi because he washo many years ago watshela abantu ukuthi no this one ngimnike something yabona banande bangitshela bathi wena there's something about you uNkulunkulu uthi there's something ayibeke ku ngakhuleka ngafasta 7 days ngifuna ukuthi kumsebenzela but I was not ready ngaleso sikhathi so uNkulunkulu bekazi uyaplana kahle ngempilo zethu so bekazi ukuthi kufanele ngiexperience yonke lezi zinto uex-husband beka like uthengisa imoto azithengisa yabo so nga drive imoto eziningi many cars imoto ezinkulu nezincane different types of brands and models and what so angisana interest nemoto right now also ex-boyfriend nayo ngathi ngimthola nga experience imoto entsha esesenama plastiki kuba yimi ngihlubayo yabo so I've experienced it and it's the same nawuhleli kuleyo Mercedes leyo worth a lot of money iyakufikisa lapho uyakhona iyafana nenye iyafana nale juke yami le iyangifikisa la ngiyakhona any right comfortable let you come complain but Paul uthi I have learned to be content ngike ngaba nezinto eziningi ngaba nanako konke ngaphinde futhi ngangabi nako Philippians 4:11 so nami ngina that contentment ukuthi la ngikhona bazalani imali engiyitholayo monthly ubaba wabantwana uyasithumela imali ex-husband ne yazini it's so little but yenza okukhulu ngicontent ngayo ngihappy nje ngayo le mali futhi naye last uyasho uthi hayi shiyazini nale mali enginike yona ukuthi ngithengele abantwana impahla incane man ngithi hayi thina sifundile ukuba grateful we are grateful lokho kuncane osinike kona kuphume impahla eziningi kabi we are grateful so if into uyamkela ngegratitude ugrateful ngaloko kuncane onakho ku multiplyeka incane bazalana demali but ngiyenza noma yini engifuna ukuyenza ngayo lencane le bakithi nje ngihlale ngithi hi Lord i-oven le sey idligezi kakhulu singathi ngathola mhlambi airfryer ngoba yidli yona idonsi kakhulu for ukufry inyama hayi uNkulunkulu ayenze kuhlangane nje ngithenga airfryer nje into nje bazalwane imali incane I don't wanna la incane but iyenze okukhulu amen so into engisho ukuthi kumele siyamkele with gratitude and then izo multiply then okunye engifuna ukukhuluma ngako is lapho mhlamba abazalwane ngizolwa nabazalwane abaningi bazolwa nami indaba yomshado indaba ye divorce and remarriage divorce and then ushade ngizongena kizo lezincwadi ngamasishani nje impela uzolwa nabazalwane hey la because angakazi ukuthi uzothini kodwa ngiyakusensa lokho 1 Corinthians 7:10 verse 10 to the married I give this command not I but the Lord ibhalo Paul encwadi yeMakorinti bokuqala 7:10 ibhalo Paul so uya specify ukuthi to the married I give this command
not I akusimi lo okhuluma la but the Lord, because khona lapha asho yathi mina ngokucabanga kwami cabanga sona, so uyaspecify la kusho yena mar la specifically it's not him, it's the Lord. Uthi to the married I give this command, not I but the Lord. A wife is not to leave her husband. Ne? Akusi right i-divorce is wrong. Ngoba akusiyo into uNkulunkulu wayeyihlosile le ukuthi bantu bashade and then ba divorce. Yep. But if she does leave, ngikhuluma ngabo mama ke manje bobaba ngizoyiyeka kancane. Yep. But if she does leave, if ngiyahamba, if kuyenzeka ngihambe because izinto ziningi semhlabeni. If maybe like kwenye incwadi I think kuMatthew ithi because of adultery I can divorce if kwenzeke adultery. Yes, adultery. So yes, mina ngi right so far. A wife is not to leave her husband, but if she does leave, yes, njengoba ngihambile and ngihambe kahle because kwenzeke adultery, that's why ngihambile. Yep. If she does leave, she must remain unmarried. Angihlale nginje. Ngoba sengiyekile ngisho lo mshado. Angihlale ngi unmarried, ngi single nginje. Or be reconciled to her husband. Yep. The only thing ukuthi mina ngihlale nje njoba ngihleli nginje. Ongibuyelane ne-ex-husband. Ngiyakuzwa. Unless ex-husband ashone, then I can remarry. Lapho kuvumelekile. Okay. Maka seyashonile ngasekho emhlabeni I can remarry. So ex-husband wami hey umqemana no akayindawo. So kuyasho ukuthi I'll remain like this. Nanoma bokuyisifiso sami ukushada, like before learning about zonke lezi zinto. Benginesifiso sokushada futhi. Okay. Lento usathana nando uyayisuse bengiyalazi levels ukuthi we not supposed to remarry, but sathana nando angikhohlisa kancane after ngihlukene no ex boyfriend sengithi yazi ngathi ngashada nomlungu. Hawu. Yo I wonder why umlungu nakhona. Ngithayi abantu abamnyama sebehlupheka kakhulu. Okay. Nangathola umlungu. Wena ngamkhulekela ngabhala ku journal yami ngasho ngathi Lord ngicela umlungu and ngicela umlungu ohlala in Netherlands. Also ngibe specific ufuna nokushisa South Africa. Yebo. And thanda umndeni wami, athanda abantwana bami, nasekibo bangithande bangamkele. Ngiyazibala lezi zinto. What ngibala konke. Ngithi and Lord shortly after ngiye kumsebenzi last year, ngingakawuyeka umsebenzi ngiceda ukuhlukana no ex boyfriend, sengisingle ngithi yo manje ngiyohamba ama solo dating, solo vacations, ngiziphumele ngiyele ngoba ngumuntu othanda ukutravel, ngangithanda ukutravel. Yes. So ngazibala indawo ngathi inkosi ngicela ungikhethele kulezi ezifo. Indonesia, Bali, Singapore, Israel. One of these countries ngifuna ukuzivakashela, bengisasebenza ngaleso sikhathi ngithi ngifuna ukuzihambela ngingedwa nje, and lapho ngiyakhona nkosi cela ungilidele la ngiyothola isoulmate yami le engikutshele ngayo le yomlungu. Hayi I know like another thing ukuthi yazi vele ngizo hayi uNkulunkulu hayi mhlawumbe mangiloko ngithandaza ungibhekele endlebe nyana uthanga awazi wena ukuthi lento icelayo is impossible, mayingeke iyenzeke. Mina ngikufunela okunye, ngiplanela okunye, lokhu kwakho kwama vacation nama soulmate. Okwakho. Wangikhipha spoon ngaphuma endabeni zabelungu, ngaphuma endabeni zama vacation. Ngafocus kuye. So what I'm saying is in fact akusimi iBhayibheli lithi mangabe njoba ngihlukene nomyeni wami akumelanga ngishade futhi asaphila unless ngibuyelane naye. And also Romans, okay, no Luke 16:18 ukhuluma almost the same thing, bese Romans 7:2 ngicela siye kuye, uye ngimthanda kakhulu ku Romans 7:2 ngichazela kamnandi, uyichaza kamnandi. Yep. Uthi for example, a married woman is legally bound to her husband while he lives. Oh, yep.
a married woman is legally bound to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law regarding the husband. So then, if she is married to another man while her husband is living, she will be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from that law. Then if she is married to another man, okay, she is not an adulteress if umyeni wami seka shonile. Yes. So ichaza ukuthi if kushadwe kahle kube yi-white wedding right nje mfundisi sishadise, but ngiyaphinga. Khuluma ngami mina osumama umfazi. Ngizabe ngiyaphinga if I'm doing that. Yebo. Because umyeni wami usaphila. Shade naloyo mlungu loyo kube mnandi, but ngiyaphinga mina. Because umyeni wami usekhona. Yeah. Luke 16:18. Okay. 18 uthi everyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery. Okay, le ngiyayibona khuluma ngamadoda. Then it's and everyone who marries a woman divorced from her husband commits adultery. Angisho mina I'm divorced from my husband. If lo mlungu uzongishada mina naye seka commit adultery. Yebo. Bazana nijulile lento le ene kakhulu. I-adultery umuntu oye commit the sin akangena ezulwini. And there's a lot of people, mamfundisa bobani abashade gayi-2 gayi-3 ababona inkinga. Yazini bazalwane, if ngiyacela ke lapho kuma comment section, if maybe ngiyamisa izinto phela nama kusikudala ngibuyile la ekholweni kahle iBible khani. But if there's a verse elingivumelayo ukuthi njengoba u-ex-husband ashonile nje, elingivumelayo ukuthi mangishade, hayi ngitsheleni lona ngizobuyela njengoba saphila. Yes. If likhona elinginika imvumo ukuthi ngingashada njengoba saphila nje, ngiyaliqela abazalwane. Ngingabuyela ngigijima uNkulunkulu ngithi Nkosi sengibuyile futhi ngiyamcela umlungu futhi. Wakaphumi la ebalukweni kahle. Kumbula ngitshela i-former colleague yami uMshabangu naye Abraham. Ngithi hey, esithanda ukushare nje ngithi hey yazi mina ngifuna umlungu. Phela ngiyakhuleka mina ngimtshela uNkulunkulu ukuthi ngifuna umlungu. Athi hey mara yazi mina ngabe ulight uze kwami usenkonzweni ukhuleke njalo uthi Nkosi ngicela mina ngingahleka. Ukhulekela umlungu ngithi yes. Ngikhuleke so bazalwane please if there's a verse esho engivumelayo ukuthi divorce njengoba ngidivorceile ngingashada futhi then ngiyanicela bazalwane. But you sound like uyalifuna ngempela leli verse. Yeah, unalo babshaba. Ufuna ukuba free? Hayi futhi no, sengiyasho nje umshado. Ngiyacabanga uPaul la uyasho ukuthi hey mina according to me ngathi ningahlala ni single because abantu aba single they focus on the things of the Lord. But laba abashadile ngifuna ukuplease umyeni wami, ngifuna mhlambe uthanda athi hayi mina ngithandi ngifuna ube nenwele zakhe ngifake inwele or whatever nje yabo. So right sengiyasho ngishelo nomunye umzalwane umndeni mhlawumbe hayi mara mina cha alikho ungazuzithemba khona yaziyo alikho angaze ngahlangana naye yilo lona leli nje ukuthi kufanele omunye ashone kuqala and then wena ke usufree ukuthi ungaqhubeka nempilo. Yes. So yena usesengicema yakho ubuyele back kuye yebo usengabuyela futhi nakuye kuleke kodwa kuqala inkosi imlungise buyele back kuyena kodwa ke cha bengisho nami in passing. Yes. Then also njoba bengikhuluma ngendaba yokuye kumsebenzi bazalwane angithanga ukuthi mina mawusebenza then uyenza wrong. uNkulunkulu uzokutshela
Yes. Like uPaul nabo Andrew uPeter nabo Andrew wabayekisa umsebenzi. Yes. Because there's a reason for that. So nami unyekise, there's a reason for that. I don't know what the reason is. Maybe because la kade ngisebenza khona standard, like appearance is there. Yo mele ube muhle. So maybe ubonile ukuthi hayi angeke ngikhona ukuthi ngisebenze lapho, then yabo because it's a standard vele kumele sasemsebenzini kumele ube muhle before bezoqasha. No nje hayi kuthi injalo vele mara sesiyabona ukuthi hayi why abantu abasebenza laba bonke nje kucashwa abantu aba right nje. So okay, yes ngabona uNkulunkulu uthi hayi mhlambe kuyoba ngenye indlela. That's why angikhiphile, or maybe I don't know, maybe it's not that, because basese khona abanye abakholwayo basasebenza lapho bangathi hey njani, maybe nabo fanele baphume, no maybe or ukuthi mina maybe ngine pride mhlambe mangisengihamba lapha ngihambe la phezulu ngingasabheka izinto zaNkulunkulu sengibheka izinto zasemhlabeni. Maybe it's that, I don't know. uNkulunkulu has his own ways. So akangreveal the reason why angekisa umsebenzi. So what I'm saying is ningayeki imsebenzi. uNkulunkulu uzokutshela if ufuna uye kumsebenzi, if you are evangelizer when uyenzani it's fine. Yes. Usebenze nandu if unasi isikhathi then uzokuyekela uzenze both. But if uyakwekisa then lapho ungayeka khona. Even Paul wayesebenza yenza amatende musi ngapho uyashumayela ngapho nandu uyenza amatent. Yes. So not everyone will leave umsebenzi wakhe. Qhubeka, because kuzoba nabanye umunye umfundisi mhlamba ayeke umsebenzi agcine sekangasayenzi lento le uNkulunkulu amthume yena, angasapreach le evangeli leqiniso uNkulunkulu afuna preach uJesus alfelo lokho fanele kupreach uyogcina seka bheka imali ukuthi abazalwane bangaphumi esontweni, angasabatsheli ngokugcoka, because angasabatsheli ngokujola, because kuyajolwana la emabandleni athule, because uyothi ngaqala ngathi hey yekelana umjolo, then bayophuma baye kwamanye amasonto ashumayeze isisu. So that's why qhubeka uyenze. And also khona omunye i-former colleague nayo uyangifonela uthi yo yazi nami sengifuna ukuresign, hayi njani. Ngithi hayi mina ungabheki mina uthi mina ngiresignile bese ufuna ukuresign. Mina lo othe ngiresign is the one that is taking care of me. When uzo resign then what? Mina that one ungithembisile ukuthi I'll take care of you. So ngiphume ngesibindi because ngazi ukuthi kusho yena. So wena chill. Yes. So abafundisi hey ayikhona. Now these days I don't know. Kusekuyashunyayela bese okunye kubekwe under the carpet. Kushunyayelwa konke. Akushunyayelwa njengoba kunjalo. Angazi mhlamba amanye amavesi Nkosi adatshulwe la emaBhayibhelini ke. Because iBhayibheli ifithi lokhu yisona nalokhu vele nje akuna lesisona ukuthi singcono lesayi mawusenza at least uNkulunkulu uzokuzamela ungene ezulwini. Ngiyakuzwa lapho beqiniso. Yebo. So ngiyacabanga ukuthi sengikhaverile almost everything ebengifuna ukuyicover. And another thing, there's an episode khona la iKwela2 Media lo mntana ewonke. Oh yes. Yo ingizwisa ubhlungu kakhulu mangiyibukele babushabanga. Yo especially makathi uJesus is no longer in heaven. Umbonisile ukuthi he is no longer in heaven. Sekehlile in the sky, he's about to reach the clouds. So into engizwisa ubhlungu kakhulu ukuthi uJesus umisa ama angels ukuthi wo imani kancane babala ke ukuthi bobani abazohlwithwa. Bathola ukuthi incane kakhulu inani labazohamba. So inhliziyo yami ibhlungu ukuthi what are we doing thina singabazalwane ngesoul winning. Yazi ngazi okay akakasho ugelo ewonke ukuthi uJesus mhlambe emotion yakhe beyinjani, but mina I could feel ukuthi inhliziyo yakhe beyibhlungu ukuthi abantu laba ngibafele. And if we see 10 billion people on earth
for angazi ingaki, but if si 10 billion umhlaba I think wonke 6.5 or 7 billion. yes masi yes if singileyo nani maybe 7 billion kahle kahle wonke umuntu bekufanele ahlwithwe because ufele wonke umuntu umlungu India iChina wonke umuntu ufelwe uJesus. So if kuzoba nabanye abasalayo inhliziyo yakhe ibabhlungu ukuthi ngibafele these people. Yes. So nami yababhlungu. I think the Holy Spirit in me uye waye ngakhala nokhala kwaphuma inyembezi uncontrollably. It's mara, what am I doing mina? What am I doing to win souls? Excuse me. I-purpose yami yini yokuza la emhlabeni? Ngizeleni, there's something uNkulunkulu angilethele yona la emhlabeni. Ngiyayenza na. Nawe mzalwane lapha ekhaya zibuza ukuthi lento uNkulunkulu akulethele yona lapha la akunamuntu ebamlethele ukuthi uzoya emsebenzini aphume adle alale abuyele angenzi next for the kingdom of God. Noma usebenza ama colleagues wakho ayazi ngoJesus na. Mawugibela itaxi uyabatshela abantu na ebhasini uyabatshela abantu na. Do you tell people about Jesus? Uthi namahloni ngami nami ngiyakuba namahloni ngaye phambi kwababa nezingelosi. Asiyeke namahloni nami kuba nzima ukuthi ngitshela umuntu ngiyasaba ukuthi uzongiphoca or something but ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi ngincede baba ngisuke lamahloni lawo ungiphe lenhliziyo onayo le inhliziyo ethanda abantu ngibafilele sorry mangibona umuntu angasindiswa angasave angakamukeli ngifile sorry for that person bese ngibe another thing ukuthi ngikhulume naye. So asenzeni bazalwane uJesus angeke azenzele abanye abalanda straight bona khulume nabo abatshela ukuthi mabasindiswa ababonisa izinto but abanye kumele sibatshele. Yebo kunjalo. And it's up to them ukuthi bayathatha akusana ku late bazalwane. Ku late. Yase ku late. Ku late. I'm not saying anything ukuthi rapture in yours and in but ku late. Any time is tea time. Last thing yana ngiphuphe ngiphuphe icilongo lokhala outside. And I was devastated with marabantu abangakanana bayosana. Nomntanami lasibona uphuphe kune voice ithi hamba yo check message efonini. Nakafike ku message uthola ku voice recording uyavula uyalalela message ithi Jesus is coming back now not soon. Now. Bazalana ngeke kube nama revelations angakuthi uJesus amaphupho abantu bayaphupha ngapha nanga yena uyeza nanoma ngeke this year but definitely yena he is coming back sooner than we think. Yes. Umenjani mzalwane lapho khona umenjani? Amen. Standing sakho noNkulunkulu si right na. Yep. There's still time. If mangabe umoya ongcwele uyaconvicta ngama weave lawo for example uthi yeka lokho i-weave le is it more valuable than the eternal life? I-32 inch layer Vietnamese noma Peruvian noma is it worth is it valuable more than the heaven? Amen. Bazalwane asiphokopheleni kwaphezulu asifiseni okwaphezulu kwala kuyandlula liyasho iBhayibheli ukuthi kuyarusa kuyatshontshwa kwenza konke thina i-treasure yethu ayibele. Yes. Amehlo wethu abhekele. Yes. Lezala ziyandlula like I've demonstrated ukuthi it's that green esincane. The rest of the time uzoba ukuphi uyocedela lapho when eternity yakho uyophelela kuphi. So bazalwane let's do the right thing. uNkulunkulu makaconvictile though. Akutshelile ukuthi but nencwadi izokutshela ezikhona encwadini like to dress modestly. Ikhona if wena ugcoka noma kanjani then yokwakho uyifundile encwadini uyibonile if uyayijustify ngoba abazalwane bani nokuza nemanye amaverse wabo ajustify whatever then yes uzokwenza wena uchubeke ugcoke kanjalo it's fine but iqiniso uyalazi. Yebo. Yeba ngiyacabanga ukuthi yiloko nje nami nje ngifisa ukwenza isoul winning ngathi kukhona umunye usister in Christ ungimemile wathi sihambe siyoshumayeza endleleni sitshela abantu about
Jesus. Okay. So because mina I haven't done leyo nto leyo ngakabi kuyenza, so Yes. at least yena une experience uzongifundisa ukuthi ucala uthini wenzani abantu Yes. ba approach kanjani. Yes. So I'm willing anything as there's something inside of me, agency, sense of agency ukuthi mele uyenze lento lesi. So kuyasho ukuthi anytime is tea time bazalwane. Yebo. Anytime singazitholi sisala la ngoba kukhulu okuzayo. Okusho ukuthi uyekiswe umsebenzi for yona lento. That's why usunothando lwayo ufuna ukuyenza. Yebo. That was the purpose. Usuqalile already njengoba ulana nje. Usuqalile sendleleni yakhona. Yebo. Yebo. Ngithandile neexample oyenzile. Ile ntambo le Yes. ngempela yazi ingikhumbuzani ke mina Eh. ingikhumbuza njengoba wenza example ngoLazarus nesicebi. Yeah. Ngikhumbuza ukuthi uJesu wayekhuluma ngento eyenzeka more than 2000 years ago. Cabanga phela lesa sicebi lesana asasa siphile how many years no Lazarus as Yeah. but ke nje let's just say mhlambe baphila bonke 100 years. Yes, yes. Nje siya estimate Example, ngoba we don't know. Yeah. Yazi lo 100 years compared to lo 2000 years olandele after phela until today akaphuma esihofeni umuntu namanje. useselapho nama so yabona ubufishane bempilo ukuthi impilo la emhlabeni encane kangakanani uma ngabe uzochuza izwe compared to eternity ngayo Billions and what of Yabona years. I nje. see 100 or 100 million years. Yo. More than that. hey bakithi More than that. ya ngithandile nobufakazi bakho ke nje buhle kakhulu Yep. obuthi mangabe umuntu ngempela umcela uNkulunkulu ngilungise kokuphi futhi la ngisalekha khona sikuleso sikhathi ke thina nje lese sikuso yilese sithi ngicela ukuphinde ukungibonise futhi ukuthi kokuphi la ngilekha khona aphinda ade enalokhe mayithi nalokho ungathi yo hayi ngeke lokhu ngeke ngikhone Exactly. khiphe uzokunikeza yes, amandla futhi. Enye into engirealize ukuthi angeke akutshele the next thing ungakalungisi le. okay Ngirealize lokho. Nkosi if uzokutshela ukuthi lungisa lo so because le Eskom yahlala isikhathi because ngingatholi imali kwaze kwafika labo baba ke kwakhani ngilungisa. Immediately nangiceda lokho sekangikhomba okunye ke. oh Sekathi nako okunye because Yo. so we must nakathi yeka obedience is better than sacrifice. I think First Samuel yasho ukuthi obedience is better than sacrifice. Yeah. Iba obedient noma inzima lento leyo icela strength from the Lord ukuthi inkosi angiyahluleka. Lezi ezinye bekunzima for mina but ngicela strength ngicela ungiphi strength sokuyilahla lento le. Wanginika uthembekile phela uNkulunkulu. Yeah. Uthembeke kakhulu. Ngiyamazi maruba bambazalani ngiyamazi. Yelo wadala izulu nomhlaba nako konke ngaphakathi. konke Uyeke lo and Yebo. you provide na ngayo yonke into ungenzela yonke into mina ubabami yebo babami Hayi sezulwini. bakithi. Sabona lo fakazi buhle buyakhuthaza nje kumuntu uzwaphendana nombuzo ebenginawo ukuthi ngoba usasemncane nje mhlambe omunye umuntu futhi nangabuza ukuthi umshado but wavela waphendula before ngibuzeke so uphendulile waziwakhipha namavesi yonke into ukuthi wena ume nje la ezwini Yebo. uyolandela lona Yebo, umuntu Yes. uzongwise uzongikhipha ekukholweni expect kwakhe afuna please ngezinye izinto ngimimpress kanti sengiphambana nezwi. Yebo. Nasengibheke ezulwini ke manje ukuthi yini imshado hayi no. Ngi-right nginje nabantwana bami right. Hey siyabonga bakithi. Amen. Kwabaningi akukho kubulula ukuletha lobufakazi isibindi sakho nje uze uzobushare. Ngiyabonga kakhulu nje. Khona ngiyahlana naye la emalangeni. Wangitshela ufazi obukhulu kangakanani endleleni uhlana nami uthona ngiyakwazi. Kodwa Thumide ngithi mina yebo. Wavela wangitshela ubufakazi ngithi hayibo wayengafuna ukubushare wayengabushare. Uthi angizi. Usabani. So, kushuthi akafiki Akafiki, ngithathe nje ngaleyo yes. ndlela leyo ukuthi kushuthi akafiki ngesikhathi esi right kuzofika hayi kuzofika. so nje uma ngabe sekufikile nakuwena njengoba ukhona nje la hayi ke sayibonga nje kakhulu inkosi Amen. and abazalwane akuzona inganekwane lezi abanye abantu banocabanga ukuthi zonke lezi zinto ezisherwa la zinganekwane nje abantu nje abavele nje mhlambe balale kabi bavele bavuka nje sebedathi nami ngiyoshare true stories
true testimonies. 100% Yebo. true. uNkulunkulu lapha ekhona uyabona ukuthi mntanami yikho into eyamanga ayikhulumile la. Yebo. It's true, yonke into engishilo is true bazalwane. Yes. Konke lokwenzekile empilweni yami. Yebo. Sayibonga Nkosi. Uyawakhotha indaba ka Romans 10 lithi izwi uJesu uyaconfesswa ngomlomo. Bengakahlangani nevesi elithi siconfesse uSathane. Kufana nalo lelo lishilo nje lapha ya kuDeuteronomy elithi kukhona ukufa nokuphila. But ukube bekungenzeka uNkulunkulu uthi mina bengizothi choosani ukuphila. Amen. Akathi usengakuchuza nokufa. Yini engenza ukuthi kuye kwafika nje mawulokho ixoxa lendaba kufika ukuthi ireason ukuthi uNkulunkulu angathi you can choose death noma mhlambe you can confess mhlambe uSathane but uthi mase confess uJesu. Yini indaba ingoba already uma ungakamamukela uJesu uchuzile. Choosile. Already mhla abantu banokuthi hayi mina ngakhethi lutho ngisabukela. Kudala ukhethile. So sikhethele. That's why kushunyayelwa ivangeli lithi phenduka ngoba uphenduka kuphi mangabe ubungakakhethi. Yebo. Ukhethile but wena you are not aware ukuthi ukhethile. Ukhetha ukufa. Yes. But manje na kuzotshela ukuthi phuma kuloku kufa okukhona wena uthi awukhethanga ukhethile. Yes. Ukukho phela kukho futhi mawungafa kuloku kufa awunakuphila kwingona phakathi. So ke thatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphela kwakho ngeke uzuyisona. Now usho njalo sorry babshaba ngawusho njalo kukhumbula something khona umunye ngezwe akhuluma uthi there was this guy uhleli phezulu kwefence. Yes. Ngapha kukaNkulunkulu ngapha kukaSathane. Bathi choose. Iza ngapha or ngapha uthi hayi mina ngihleli la. Bathi iza ngapha or ngapha uthi ngihleli la nga decide ngisazicabanga ukuthi ngize ngapha or ngapha. Then nakashona waye esihogweni. Uthi kanjani ngoba bengadecide ngami. Bathi leyo fence le kade uhleli kiyo eyakaSathane it belongs to Satan. So already boso choose ukuthi wena uchoose uSathane. So yes umuntu makangachoosanga njengoba izwi lisho lithi Jesus is the way, the truth and the life. Mighty is the life. Nje ufile uphila uma ungakathatha uJesu nje uyaphila but awunaka ukuphila. So awunako nokuphila okuphakathi uyofa nokufa okuphakathi instead of ukuphila okuphakathi. Hey bakithi asenisabisi iqiniso. Nathi asikwazi ukulumbambatha. Yilo nje linjalo nje. Yes. Yebo. Hayi ngiyacabanga ukuthi ubusuqedile. Sengiqedile. Ngaphandle mabe kusasele futhi okunye. Ngicabanga ukuthi sengiqedile ngiyabonga nokuthi sifike la uNkulunkulu wenzile ukuthi hlangane nemali like bengithi yazi imali yepetrol. Hayi wenza umusa uNkulunkulu. Bakithi. Petrol yathelwa nje. Hayi mina lo baba mlo ngikhuluma ngaye. Ngingafuni kumthanda. Hayi ngisasa. Ngikhumbula lo mhlabelelo othi sikhonza uNkulunkulu wezimanga. Hayi ngeke akekelele. Hayi ngeke akekelele mina kaningi ngibonise kaningi. And also if njengoba ex-husband kuyi source of income yethu. Nanoma naye mhlambe anga decide ngelinye ilanga ukuthi hayi no. uNkulunkulu uzoyenza something. Mina nje ithemba lami likuyi. And also to appreciate that man Shem. Yes, and he wasn't a good husband to me, but he's a good father to his kids. Abantwana bakho yabayenzela yonke into. And also nale mali uyayithumela every Friday. Like akamisi a day. Akazi nama excuse ukuthi hayi this make sure ukuthi imali ekumele ayithumele uyayithumela. So nalapho bane ngisho ngithi no this is God. Uyamthinta athi yebo. Yes, and makayithumela I go back to God ngiyakhuleka ngithi baba nayi ingenile I thank you. Yes. Then uyonginika indlela ukuthi ngiyisebenzisa kanjani ngibone seyenza okukhulu. Amen. Amen. Hayi ngeke ngicela ukukhuluma nami. Zimnandi lezi ndaba zimangabe lokho nixoxa nje. Kulokho kwambuleka futhi ezinye kulokho kwambuleka ezinye.
ubumnandi bazo. Sayibonga nje kakhulu inkosi ayiqhubeke ikubusisa igcina iqhubeke isebenzisa. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi uze uzotrusta yona le channel uzosiblessa ngetestimony yakho. Baningi ke ngempela futhi abazosikazakala uzozwa ngabo nje sebekuthinta. Mangaba wona problem ngawashiya namanamba. Mhlawumbe abanye bazobe nje befuna ukubonga, mhlawumbe advice lapha nalapha, mhlawumbe khona omunye naye ungangawe ukwi-divorce but khona la engathi uhlangahlangana khona udinga nje usizo lwakho yabo. Hayi akunankinga ngabanika amanamba. Yebo. It's 060-709 2576. Both WhatsApp and calls ngenza konke. Okay. Siyabonga kakhulu. Kubonge mina, ngiyabonga babushabanga. Amen. Amen. Sibonga kakhulu nasemakhaya, sibongile nje. Ngiqhubeke bakithi niyoshare ama messages, asiwine imiphefumulo as much as we can. Sibizelwe lokho nje. Le channel akuyona yoku-entertainana. Hayi mina angazelanga ukuthi ngicreate i-channel yokuthi kube i-entertainment ne-business, ngazange ngize ngicabange konke lokho. Inkosi yathi mayingithinta kwakuwukuthi umbuso kaNkuluNkulu. I-channel yayo le asiwine nje imiphefumulo lo uNkulunkulu akubeke kuwe. Qhubeka nawe usebenze. Ngomsake wenkosi uJesu Kristu asiqhubeke sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen.